Ekspertni tim prometni stručnjaci sastavljen od istaknutih pojedinaca u području cestovnog prometa proglasio je hrvatski automobil 2021. Titulu i nagradu Zlatni kotač je ponijela Toyota Yaris. Najvažnija značajka svakog automobila je sigurnost i upravo u ovom segmentu Yaris donosi veliki iskorak u svojoj klasi. Postoji aktivna sigurnost i pasivna sigurnost. Aktivna sigurnost je sigurnost da se nesreća ne dogodi, a pasivna, kad se već nesreća dogodi, da posljedice budu što blaže. Toyota Yaris donosi iskorak u jednome i drugome. Sigurnost je kod malog, kompaktnog gradskog automobila izuzetno važna. Najčvršća karoserija u svojoj klasi, kombinacija visoko čvrstih čelika i promišljene strukture, svi sustavi aktivne sigurnosti, dinamičke značajke i kočione značajke čine novi Yaris najsigurnijim automobilom gradske klase. Inženjeri u Toyoti su u ovoj generaciji postigli ono što je vrlo teško postići, ono što konkurencija nije mogla postići, a to je da i vrlo loš vozač i vozač početnik može auto voziti vrlo sigurno i vrlo brzo. Znači, automobil trpi izuzetno velike greške pri upravljanju, a to je važno kod vozača koji nisu baš najiskusniji i najbolji. Da je Toyota Yaris najsigurniji mali auto na svijetu potvrdio je i žiri Autobesta, sastavljen od predstavnika vodećih europskih automobilskih medija, dodijelivši mu nagradu Safety Best 2020. Nagrada je rezultat razvoja i ugradnje zračnih jastuka između vozača i suvozača, po prvi put u klasu gradskih automobila. Kad je u pitanju sigurnost, tada ne smije biti kompromisa. Ovo je automobil koji roditelji kupuju svojoj djeci jer je dostupan po cijeni, lako ga je parkirati, okretanje i ono što je zanimljivo, vrlo štedljiv. Novi Yaris je savršen gradski automobil s naprednom hibridnom tehnologijom te dizajnom koji otkriva da je uvijek spreman za pokret. Posebnost kod nove generacije Yarisa, ono na što smo stvarno ponosni, da je to Hrvat koji je dizajner vanjskog dizajna Yarisa. U biti nama interno je ta priča poznata, znači gospodin Mario Majdanđić koji je to dizajnirao i radi u francuskom studiju Toyotinom za dizajn. Začetak priče je od tog crnog japanskog graha, Kuromame, gdje je onda ta priča evoluirala na nekakvog malog ponosnog bikića i zapravo je došao na kraju dizajn jednog malog, atraktivnog gradskog kompaktnog automobila. Za kupnju novog Yarisa Toyota nudi i atraktivne pakete. Danas živimo u koroni i postoji mogućnost platiti 50% danas, a 50% nakon 2 godine uz nekakav fee koji kroz te 2 godine teče. I ono što se popularno zove balon financiranja od 48 do 84 mjeseca. Tako da mislim da recimo u osnovnom modelu kod benzinskog motora imamo mjesečnu ratu od 840 kuna, što mislim da je svakom prihvatljivo za jedan auto stvarno zadnje generacije u smislu gradskog automobila, svih atributa sigurnosti, nekakve njegove agilnosti i potreba osoba kojima treba takav auto. Osim nagrada Safety Best i Zlatnog kotača, Yaris je osvojio i titulu srebrnog auta 2021. i gradskog automobila 2021.